Omukurwana kwa basi n'abavugi ba taxi borekere kubagiziremo kuteganisibwa emirimo yabo yasisikara niho bashabire polisi okutama omukono gw'ekyoma kureba ngu abaza basi bashitama bikirizana buri kitongore okureba ngu kyagaruka mu buteka. Omuntu aduka yeta kuguzaje munonga kagera bakastoma ukamenya ngo yaguza abantu binshi awusi kunyizire yatuyamba netwiha isaka twarakambale mutware bakagamba gorobo bagamba Tausi bagamba Kingo na Sifty buri kampuni yone pakire basi zingahi basi ina onkate da kigoro tarahurukurga ndakujangwa ba Tausi bapakire basi zingahi basi mukaga aba Tausi betombwitira aba Global okubatahirira buri mwanya kandi aba Global nabo betonganireho bari kugira ngo bo hakiri ni bano barabo mu town ya Ishaka bakuza mitoma nari bari kurugayo bita aba Tausi bo kandi barengeze omukutahirira town ya Ishaka. Aba Global bakaba temporary route chat akana bazamitoma ekikubaza barakupakirira mitoma niki basi nzija zikoma nindijo dengiri agendo gire bingiri ibyo basi ni route chat yambara mbaye basi mbarara zine route chat zambarara zija zitene abantu zihindukiranya kabirizi bagenda bamanya ngo Tausi yaza kusimbura bagenda bagebe imbere baronda abantu baheza babanaga nkayi umubasi yabo yerimbarere kupakira kugira ngo Tausi etakapakira kongo kutarigana nchakare itatwena Tausi buri yombo wena nchakare nazakukera twena Tausi ebanzergeho yetereza uko Tausi yenyini netagetereza ahwira okwezi kumwe okurwana okukubireho ahimeya wa Bushenyi Shaka municipality ayorekero kubashitamire n'ebitongore bya basezi ezikupakira mu town y'Ishaka bakikiriza n'ahantu haza biti kitangarize kureba ngo hina barengereho no habebembezi ba taxi betombwetire basi ya Tausi kandi barahire okugitahe mihigo bati Orwa yakikiza basi Tausi yene nakupakira munani hato futangana nchakare tuchera na polisi chera umwanya wo kwishyuza amazu basi na company kandi bagira ngo basi kuzaho muri yezina eshabe itunga municipal council tugiyikirize basi zerato n'inamba yazo company zikashaba kwishyuza kongata usiyo yaya yone koresa obwa hati town y'Ishaka irimo bitongore bishatu bya za basi biri kupakiriramu hakabanza kwijamo kitongore cya basi ya Kingo yija kura tuhe ya Swift Safaris hamwe na Global Coaches emazuro kwezi kumwe tahiremo eri kutandikira muri mitoma okupakira abo kuza Kampala. Gashaka Ben Muhozi.